Počeli smo snimati. Ako vam je Zoom dao onu opciju da ostanete, jeste li uspjeli svi poklikati? Dobar dan svima, pozdravljam vam sve ispred Festivala prava djece. Mislim da smo uspjeli biti live na Facebooku, na Facebook stranici Festival prava djece. Danas od 11 do 12 možete pratiti online panel. Poslušajte nas malo ako vam je stalo. Djeca i mladi govore o posljedicama današnjih kriza. Ja se nadam da se dobro čujemo. Sve koji nas prate putem Facebooka pozivam da nam ostave komentare u potpisu, odnosno da nam pitanje ostave u komentarima i nadam se da ćemo imati vremena uvrstiti ih u današnji panel. Za početak ćemo pogledati spot ovogodišnjeg 13. Festivala prava djece koji otvaramo ovim panelom. Naša kolegica će pustiti spot. Ja, nažalost, nisam bila čula zvuk ovog spota. Možda ćemo ga uspjeti na kraju našeg panela još jednom pustiti. Možemo sada još jednom. Ajmo još jednom probati. Ajmo još jednom probati da čujemo i spot, da čujete kako izvuči i izgleda spot za 13. Festival prava djece.
Filmoljubci, provedimo jesen zajedno uz 13. festival prava djece. Na sve ekrane stiže mali festival za velike teme. Gledajte najnovije filmove vaših vršnjaka u listopadu i studenom. Sve filmske poslastice prilagođene su za filmoljubce s oštećenjem vida i sluha. Potraži raspored projekcija i uključi se na festivalpravadjece.com. E pa to je bilo to. To je bio naš spot našeg malog festivala za velike teme u kojem dajemo priliku da govore djeca i mladi. I kako smo mi festival prava djece, stvarno potičemo participaciju svoje djece. Prikazujemo dječje filmove, to je dječje stvaralaštvo. Ove godine imamo i dječji žiri, a također dajemo priliku vama, djeci, mladima, da u ulozi panelista kažete više o onome što vas muči. Moderator današnje rasprave je također tehnički još dijete, ima manje od 18 godina, on je Aleksej Leon Gajica. Ima više funkcije u životu, ide u MIOC, mladi ambasador za prava djece i mladih, član žirije festivala i danas će moderirati raspravu. Aleks, preuzmi, izvoli. Pozdrav svima, hvala Katarina. Ja sam Aleksej Leon Gajica, no zovite me Aleks. Uključio sam se u festival kao član žirija i dobio priliku pogledati filmove koje su snimili moji vršnjaci, neki od kojih su prisutni sada ovdje. To su filmovi na razne teme, a o nekima ćemo i mi danas tu pričati. Na ovom festivalu smo i mi mladi dobili priliku pričati o onome što nam je važno, što nas muči, a to je u ovo vrijeme najviše pandemija, potresi, ekološke katastrofe i društvene mreže. Današnji panel se zove Poslušajte nas malo ako vam je stalo i nadamo se da nas slušate, javite nam se u komentarima. Danas su tu sa nama Lucija Cerovec, članica žirija festivala prava djece, učenica 10. gimnazije. Tak. Iva Ćorković, suautorica filma #Stop Cyberbullyingu, učenica 8. razreda osnovne škole Dragalić. Bog. Drita Havoli, učenica škole za medicinske sestre Vrapče. Bog. Petar Duspara, učenik osnovne škole Mate Lovraka iz Petrinje. Pozdrav, Bog. Sena Puhovski, psihologinja koja puno razgovara i radi s djecom i mladima, predsjednica Zagrebačkog psihološkog društva. Ćao. Ana Žnidarec-Čučković, pedagoginja, predsjednica alternatora udruge koja organizira festival. Pozdrav svima, bog! U subotu smo obilježili Svjetski dan mentalnog zdravlja, 1,5 godinu od kada su zatvorene škole u ožujku 2020. godine. Svi smo mi ovdje prošli duge periode online nastave, pa zato za početak pogledajmo film učenika osnovne škole Augusta Cesarca iz Ivankova koji se zove Virtualna škola iza kamere. Dobar dan, jeste li svi prisutni? Dobar dan. Danas učimo dadine zaštite U redu. Dobar dan, stani. kože i kože čuvanje specijalno. Imam par pitanja. Što je cijepljenje? Čime liječimo bakterijske bolesti? Ne smiješ to raditi. Što je Šta je? Šta sad ti hoćeš? Ne smiješ to raditi. Ej, ne. Molim. Molim. Ti ne... Sustava umjetnika. Što radi? Sad tako pratim na...
Da, mislim da nam je većini bilo ovako, buka, tehnika ne radi i slično. Drita, ti ideš u školu za medicinske sestre Vrapče. Kako je kod vas izgledala online nastava? Koje ste sve platforme koristili? Katastrofa. Koristili smo brdo platformi. Tu je bio Yammer, WhatsApp, smo imali hrpu grupa. Na Yammeru imamo različite kao community, imali smo Edmodo, Sokrativ, Wiser.me, ima još. Stvarno je teško pratiti sve te platforme, aplikacije i ozbiljno otežava, dakle, praćenje nastave i često sam ja osobno bila propuštala i ne bi vidjela neke zadatke. Da, puno je to komplikacija, pa pretpostavljam da ti je onda bolja škola uživo. Pogotovo ti si strukovna škola, kako vam je uopće online izgledala praksa? Ja. Bilo je, pa nije bilo. Dakle, praksa bi trebalo biti učenje vještina koje bi trebali znati za naš zanat za koji smo se došli školovati u našu školu za medicinske sestre. Ali online mi suhoparno je i ne radimo ništa. Dakle, mi pišemo seminar u zamjenu za vježbe ili radimo neku prezentaciju ili tako nešto. I ok, naučimo neki teorijski dio tako, ali ne steknemo potrebne vještine. Ne mogu naučiti cijepiti čovjeka, naučit ću samo pod kojim se to kutem daje i koliko duboko treba iglu staviti, ali neću znati, ne dobim taj osjećaj kada stvarno cijepim osobu. I onda ne znamo. I onda šta, kada nas pošalju u bolnicu kod pravih ljudi, i onda ćemo gledati i onak si misliti što sad, nikad nisam ovo radila. Da, jako ima puno komplikacija. A da li ti je drago ići u školu ovako? Tipa osjećaj, ne online, biti za kompjuterom cijeli dan? No da, online je bilo stvarno dosadno, baš je bilo jadno, tmurno. Stalno sjediš za stolom, za laptopom, čekaš, dođe ovaj sat i onda čekaš objavu, refreshaš svako malo, dakle reload, dok ti se ne pojavi da je profesor objavio, ponekad ne objave, ponekad i oni imaju tehničkih poteškoća, ponekad i mi imamo tehničkih poteškoća i onda nikak. I onda kada dođe do Zooma da imamo tako online meeting, onda dok se svi povežu, dok provjeri da smo svi prisutni, prođe dobrih 20 minuta, ode pol sata, baš. Da. A u školu pa jednostavno bude gušt ići, lijepo šećeš do škole, budeš u busu, budeš među ljudima i svojim kolegama učenicima, s profesorima i svima pričaš stvarno licem u lice. Jednostavno nije isto preko ekrana. Da, gubi se taj kontakt čovječnosti koji imamo. Lucija, i ti si isto bila u online školi puno. Sad smo ipak u razredima. Misliš da nam je sad bolje ili ima još problema? Pa u razredu je sigurno bolje nego na online nastavi, ali i dalje korona nam otežava ovu normalnu nastavu. Jer recimo ja imam 20 predmeta i ja sam svaki dan u školi negdje 7-8 sati. I sad su nama pomaknuli i školu ranije, znači ja moram u školi biti u 7 i nešto. I onda to otežava koncentraciju i kasnije sam onda i umorna i ostatak dana ne mogu funkcionirati, nego bi samo došla doma i spavala bi. Da, to ima posljedice i na mentalno zdravlje. Da li si ti primijetila u svojoj okolini da je od početka korone i nakon potresa postoje problemi s mentalnim zdravljem? Pa postoje. Ima ljudi koji su se zapravo povukli u sebe i više ne pričaju toliko. A osim toga, postoji jedan problem da se ljudi sve više svađaju, zato što bi se htjeli bi se družiti, a ne mogu se družiti i htjeli bi imati ljudski kontakt i onda ljudi se neki uopće prestaju družiti i prestaju prijateljstva. Jesi li ti imala nekakva takva iskustva u svom društvu? Odnosno, što bi ti napravila da se neko loše osjeća? Pa sad, ja da se neko osjeća loše, ja bi ga zagrlila.
ali u ovoj situaciji je to zapravo nemoguće. I mene isto zanima odgovor na to pitanje kako bi ja mogla pomoći nekom u ovom online svijetu. Da, eto, mislim da je to pitanje i za naše odrasle panelistice. Sena, ti si psihologinja za djecu i mlade i puno radiš sa njima. Imaš li neki savjet za nas? Kako možemo nekome pomoći preko ekrana, odnosno kako nekome pomoći kad nisi kraj nje ili njega fizički? Pa baš vas slušam i zapravo ovo sve što govorite, cure, do sad je nešto o čem razgovaram s djecom i mladima zadnjih 1.5 godina. Ove sve osjećaje koje navodite, zapravo neku zabrinutost šta će dalje biti sa jednom kada stupite na svoje poslove. Očekuje se od vas da znate raditi neke stvari koje možda niste naučili onako dobro kao što bi da ste radili u praksi. Ovo što spominješ, Lucija, zapravo se ljudi spominješ, zapravo mi to zovemo dvije vrste različitih simptoma. Jedno je ovo da postajemo tjeskobni, zabrinuti, povlačimo se, bezvoljni smo, znači depresivni i tako dalje. A drugi je ovaj dio da smo jako iritabilni, puno nam je lakše dići živac, puno ćemo brže možda izreagirati na neki neadekvatniji način nego što bismo inače, što je potpuno sve normalno zapravo okolnostima u kojima svi zajedno ovako već dugo živimo. I ono što je uvijek neki početak kad želimo pomagati drugim ljudima je to da pošaljemo neku poruku o tome ja vidim kako si ti, zabrinuta sam za tebe. Znači vidim da se ne javljaš, vidim da češće planeš. Dakle, sve ovo što primijetite, a lijepo ste govorili o tome šta vidite, to kažete osobi. Kažete, ja vidim da je to drugačije nego inače, da se ponašaš drugačije i pitam se šta se to s tobom zbiva. Znači, to je uvijek nešto prvo, ali nećemo pretpostavljati jer možda ćemo je krivo interpretirati, nego naprosto prvo pitamo. A onda nakon toga ono što možemo reći je, ok, šta je ono što ti od mene treba? Šta je ono što ja mogu učiniti za tebe? Nekad drugim ljudima dajemo ono što mi volimo, ono što nama pomaže kad je nama teško, nemam pojma, zagrljaj, razgovor, šta god već to bilo, i pretpostavljamo da drugim ljudima paše to isto. Međutim, njima možda treba nešto sasvim deseto. Tako da zapravo ono što je uvijek neka preporuka je pitajte. Znači kažite, vidim da se događa to i to, čini mi se da si drugačija i drugačija. Već nekoliko dana razmišljam o tebi i brine me. Ima li nešto što ja mogu napraviti za tebe? Meni pada na pamet to i to, ali šta ja znam, možda bi tebi bilo bolje nešto drugo. Znači to je neka najosnovnija neka baza. Nešto od čega uvijek možemo krenuti. A onda sve ovo dalje što nam naprosto tehnologija nudi, da probamo što je više moguće neke ove načine komunikacije i kontakta koje imamo u onom što zovemo sada stvarni život, prenijeti u ono što sada zovemo, ne znam, ja baš ne volim taj termin novo normalno, jer ne vidim baš ništa normalno u njemu, ali ok, dakle nešto u ovaj život koji sad živimo online. I koristiti koliko god možete, dokle god možete činjenicu da smo evo vani slobodni, da nije -20, nego je još uvijek 10 i da zapravo možemo provoditi neko vrijeme zajedno barem na otvorenom. No? Dakle, ono što bi bila rečenica za zapamtiti je pitaj, pokaži da vidiš tu neku drugu osobu. Nekad vidimo, iskužimo, ali zapravo taj jedan korak prema drugom čovjeku nam nekad nedostaje iz različitih razloga koje mislim da sad možda nemamo vremena ulaziti, ali nekad malo budemo zakočeni u tom smjeru. Hvala ti puno, Sena, bilo je jako puno korisnih savjeta. Ana, čuli smo u medijima da postoje istraživanja koja kažu da je pandemija jako negativno utjecala na učenike u Hrvatskoj. Znaš li nešto više o tome? Jako negativno. Znači, kako da ja sad to... Pokušala bih vam odgovoriti na način da zapravo ima jako negativnih utjecaja, ali ima nešto što se može dobro iskopati iz cijele ove priče. Nekak bi voljela sam da me krivo ne shvatite, da nešto možda umanjujem, ali evo, sam da pokušam objasniti. Tijekom ovih sad već godina, jako puno istraživanja se stvarno i napravilo. I sad, evo kako si mi baš postavio dobro pitanje, znači, uopće je pitanje koliko mi uopće primijetimo da postoje ta istraživanja kad imamo njihove rezultate
rezultate, uopće možemo li koristiti te nalaze opet da sebi napravimo nekakve živote koji su nam ovakvi kakvi jesu, ali da ih malo nekako poboljšamo. Znači, pratimo stvari putem medija. Evo, kako ste svi prije rekli, mediji su nam dobar dan u životu. Nekako da probamo iz svega toga izvući ono što nam ona govore, ono što nam ona sugeriraju i zapravo da mi iz toga, kao što je Sena sad dala malo prije ovaj konkretni savjet, mi možemo i na ovoj činjeničnoj razini puno toga naučiti, zapravo implementirati u naše živote i svakodnevno življenje, bilo to u školi, bilo to doma. I na primjer, od svih tih istraživanja kojih stvarno ima dosta i rađena su na razini od Hrvatske pa preko cijeloga svijeta, jedno od fora i zanimljivih koje je baš onako pristupačno i rađeno je na velikom broju djece, 27.000 i ne znam, 23 učenika su obuhvaćena s tim istraživanjem, vam je jedno od, na primjer, Instituta za društvena istraživanja. I sad vam on kaže da stvarno 59,1% maturanata i 37% učenika šestih razreda, na primjer, osnovnih škola, stvarno naglašava negativne ili izrazito negativne utjecaje na njihov život zbog pandemije, ali pazi u kojim oblicima. Znači, na primjer, jako je bilo otežano bavljenje fizičkom aktivnošću, sportom. Razmišljali smo puno o sami sebima, pa smo ušli u taj dio psihičkog zdravlja. Pa zapravo, onaj drugi dio priče, kad smo bili doma, malo smo se više povezivali sa svojim roditeljima ili ukućanima, koga god da imamo u svom okruženju. Neka prijateljstva su pucala, a neka prijateljstva su se razvijala na drugačijim razinama. Tako da ima tu i jedan i drugi aspekt ove priče, no međutim, ovo što se od vas sluša stvarno pripada u ovaj aspekt onoga što trebamo govoriti i s čim se trebamo stvarno i ozbiljno pozabaviti, jer jednostavno to nisu male stvari. Ono što je jako bitno za naglasiti da učenici primjećuju različita depresivna, nekakva anksiozna stanja kod sebe i kod svojih frendova, vršnjaka, primjećuju jako veliku stopu vršnjačkog nasilja i nekakve provale bijesa, ne znam jeste tako nešto vidjeli i susreli, ali eto, zbog svih situacija u kojima smo se nalazili, evo i ovakve nekakve stvari se vide i kroz ove filmove koje smo jedan već i vidjeli, možemo imati naznaku kako to sve skupa može izgledati. Sa ove strane alternatora, znači organizatora ovog festivala Prava djece, nekako osjećam potrebu reći da je taj film koji se mogao snimati, koji nam omogućava spoj ovog medijskog, ove tehnologije, onoga što smo trebali raditi u školama, a i mogli se izražavati, zapravo u to doba je pozitivan dio bio da se moglo kroz filmove nešto i snimiti i pokazati, o čemu mi evo danas i razgovaramo. Ajme, koji je odgovor? Odličan je odgovor, stvarno. Statistika je stvarno valjana, dosta se stvari promijenilo u ovo novo doba korone, ali ajmo sada preći na druge stvari. Osim pandemije koronavirusa, našu zemlju su 2020. Obilježile i 2 razorna potresa. Te je s nama danas i Petar iz Petrinje. Petre, možeš li na samom početku ispričati kako si ti doživio potres i kako je utjecao na tvoj život i na tvoja prijateljstva u zadnjih 9 mjeseci? Pa u svakom slučaju stresno, jer nije bilo baš lako, pogotovo tih prvih dana. Sva sreća, jer živim u ulici gdje smo svi složni i tako smo prvih 2-3 dana, da kažem, preživljavali, što smo svi bili složni, jel pomagali jedni drugima. Onda je ubrzo većina su si našli privremeni smještaj koji su ostali bez svojih domova. Ja sam isto nakon par dana otišao kod bake koja je imala sigurniju kuću na sigurnije mjesto i tamo sam proveo jedno vrijeme. Ali u svakom slučaju nije bilo lako, bilo je prilično stresno, gdje svaki čas možeš vidjeti kako ti se kuća pred nosom može srušiti. Da, čuo sam da je i dio mladih otišao iz Petrinje. Jesi još u kontaktu sa njima? Da, pa iz mog razreda je njih par otišlo i znam ih ovako općenito dosta koji su otišli. Pa da, evo, je da tehnologija ima i dosta negativnih strana, ali eto, pozitivna strana je što gdje god oni sad bili, ja se još uvijek mogu čuti s njima preko raznih društvenih mreža, Instagrama, Whatsappa i slično.
A da li se sada stvari polako vraćaju u normalu? Što je bilo preko ljeta i je li dalje moguće raditi stvari koje si i prije mogao? Vraćaju se, ali baš polako sam. Ali baš ono polako. Povremeno se nešto se sruši, pa se nešto sitno izgradi, nešto se novo otvori. Ali u principu sve je skoro pa isto. Mi smo preko ljeta imali nekih par evenata koje imamo gotovo svake godine. Između ostalih je i bio Gameset Hrvatska organizacija našeg tenisača Marina Čilića, što je privuklo i dosta ljudi u Petrinju nakon dugo vremena. Održao se i tradicionalni malonogometni turnir ulica koji isto spoji cijeli grad sjedini u jedno svaki vikend, svaku večer. I bilo je tih nekih evenata, nekih organizacija, pokušavalo se vratiti život u Petrinju, ali sve to ide prilično polako. Neke stvari, jel treniraš nešto ili tako, pa da se otežalo ili... Da, ja treniram nogomet, bavim se nogometom i sva sreća, kako ne treba nam nikakva dvorana, mi možemo normalno trenirati, ali znam toliko prijatelja koji treniraju dvoranske sportove, košarku, odbojku, rukomet. Naprimjer, Petrinja je poznata kao rukometni grad i mi već skoro godinu dana nemamo dvorane nijedne. Imali smo prije 2 dvorane, više nemamo nijednu. I onda znam da putuju na treninge svaku večer po pola sata, putuju u obližnja mjesta, u Sisak, u Jabukovac i tako okolna sela. I domaće utakmice ne igraju u Petrinji, tako da to im isto dosta otežava treniranje i bavljenje svojim sportom. Da, spomenuo si sad malo prije da je došlo dosta ljudi povodom teniskih turnira i teniskih evenata. Koliko vama u stvari znači da ljudi koji nisu iz Petrinje dođu vama i pokažu, daju vam nekakvu pomoć i podršku u svemu ovome? Pa obzirom da je Petrinja malo mjesto i prije bilo je za iznenaditi se kad neko poznatiji dođe u Petrinju. A eto, pogotovo sad nakon svega ovoga, baš nam je značilo i pomoglo nam je što smo i dobili to igralište i što smo imali priliku upoznati se sa toliko poznatih sportaša koje smo gledali. Samo smo ih mogli gledati na malim ekranima, sad smo ih tu mogli vidjeti, dotaknuti, uslikati se s njima. Tako da, bio je jako lijep osjećaj. Da, potresi su stvarno bili jako zastrašujući, ti to najbolje znaš. Međutim, jedan od dječaka koji još dugo osjećaju posljedice je dječak Emanuel, o kojem su njegovi kolege iz osnovne škole Rudeš snimili film, pa pogledajmo isičak. Uglavnom, ja mu samo kažem da ako ne osjeća u podu neke vibracije, da nije potres, ako se samo čuje, to je vjerojatno nešto vani. Pa onda on mene posluša, ali svaki put kasnije on se opet malo uplaši, pa se smiri kad čuje da su to ove bušilice, bageri, sve to na ovom gradilištu. Kad se učionica malo zadrma zato što neko pomiče klupu ili tako, pa on odmah ustane i krene bijediti. Mislim, svi se u vezi toga se svi šale, ali meni u tom trenutku jednostavno nije do šale. Mislim, niko to ne shvaća kao ja. Da, Ana, Emanuel kaže nitko to ne shvaća kao ja kad govori o posljedicama potresa. Neka djeca i dalje misle da se događa potres kad osjete neke vibracije. Bili su potresu u Zagrebu i u Petrinji. Osjetili su se i u središnjoj Hrvatskoj. Kakve su posljedice ostavili na učenike u tim krajevima? Evo, kao što i sam kažeš i vidjeli smo, svako od nas to doživljava na nekakav svoj način. Ali ono što nekako objedinjuje cijelu ovu priču je opet sukladno nekakvim činjeničnim podacima koje, evo, ću vam opet ovdje reći, a to vam kaže da zapravo, populacija na kojoj se provelo istraživanje su učenici završnih razreda srednjih škola i učenici Sisačko-moslavačke županije cijele. Oni zapravo procjenjuju negativnost utjecaja na način da što si stariji, to nekako snažnije doživljavaš sve ove stvari. Potrebe onda budu velike i zapravo povezuju se stvari na onu vrstu kako ja to doživljavam, pa najčešće imam
gubim nekakav osjećaj sigurnosti. Pa tako onda 31%, ne znam, 0,7 kak je točan podatak, maturanata i zapravo iz Sisačko-moslavačke i 28%, to je skoro 29% iz Zagreba, pokazuje da su ti potresi u popriličnoj mjeri izrazito negativno zapravo utjecali na njih i na osjećaj sigurnosti u školi. Naprimjer, vidjeli ste da je ovaj video snimljen u školi. Zašto sad vam to govorim? Zato što tu imamo opet jednu instituciju koja pruža određenu vrstu sigurnosti, imamo vršnjake, imamo nas koji pokušavamo biti u cijeloj toj priči, izboriti za nekakvo svoje mjesto i isto želimo da nas se čuje i vidi sa svime onime kako mi osjećamo i doživljavamo cijelu ovu priču. Sve ovo je opet pak povezano s našim onda zadovoljstvom, kako živimo svoj život, jer možemo u takvim situacijama onda i biti zadovoljni i opet vam je malo snažan podatak koji kaže da, na primjer, 42,3% učenika završnih razreda srednjih škola Sisačko-moslavačke županije iskazuje da ti potresi u popriličnoj mjeri izrazito negativno utječu na njihovo zadovoljstvo životom. Mislim, ovdje govorimo o potresima kao malo izdvojenoj temi, no međutim mi znamo da se događaju i različite druge nepogode i stvarno živimo u nekakvim specifičnim vremenima. Ono što možda bih htjela samo iščupati iz cijele ove priče je to da svako od nas doživljava te stvari na nekakav svoj jedinstven način. Mi to osjećamo, mi to zapravo prepoznajemo kroz manifestaciju življenja života sa drugim ljudima tamo gdje nekako jesmo i vidimo da nam promjena cijelo vrijeme ne kuca na vrata, nego zapravo živimo ju iz trenutka u trenutak, a daje nam nekakve možda nove mogućnosti. Eto. Da, svakako puno korisnih podataka, puno zastrašujućih podataka. Sena, istraživanje Instituta za društvene istraživanja kaže da više od 40% učenika završenih razreda srednjih škole iz Sisačko-moslavačke županije i više od 30% učenika iz grada Zagreba iskazuje da su potresi u priličnoj mjeri ili izrazito negativno utjecali na njihovo psihičko zdravlje. Što možemo napraviti mi sami za sebe, a kako nam mogu pomoći škola i roditelji? Hvala Aleks na pitanju i bog mašem Petru u Petrinji. Ja sam provela nekoliko mjeseci nakon potresa tamo razgovarajući s djecom i mladima, pa se sjećam i nekih još stvari koje sam čula, recimo to da roditelji nisu puštali da se nalazite jer ih je bilo frka da će se nešto dogoditi, tako da je jedna ovaj dio socijalne zapravo mreže koja nam treba kad nam je teško. Znamo da mladima trebaju vršnjaci, zapravo isto falila, pa malo sam se sad sjetila dok se priča o tog dijela. Ono što prvo je opet jedna od najvažnijih stvari, i čućete sve psihologe da govore da je to normalno ponašanje u nenormalnim okolnostima. Znači, potres je po svojoj definiciji traumatski događaj. Mi sad u 21. stoljeću imamo često sklonost tome da proglašavamo traumom stvari koje nisu trauma, ali potres je traumatski događaj. Zašto to govorim? Zato što je normalno da potres pogodi apsolutno svakog. Jer je to događaj u kojem zapravo imamo osjećaj kao da nam je neko izvuko tepih ispod nogu ili ljudi u narodu kažu udarila munja iz vedrog neba. I to što se dogodilo zapravo naruši naš osjećaj sigurnosti i kontrole. Zato su ovi podaci takvi. Jer upravo taj osjećaj sigurnosti je ono nešto što nam odlazi, što gubimo nakon traumatskog događaja. I sad mi svi možemo, neću sad ulaziti u te reakcije, kakve sve možemo imati reakcije, jer ovaj čas nije važno, znamo da ih možemo imati, da ih svi imamo neke slične, neke različite, ali ono što je važno znati da gotovo svi imamo barem neku i one traju neko vrijeme. Mi bismo uvijek voljeli da nakon traumatskog događaja da se vrlo brzo oporavimo i sve dođe na staro. Međutim, nažalost, to ne ide uvijek tako. Nama treba kao ljudskim bićima i našem tijelu i našem mozgu u kojem živi naša duša, srce, kako god hoćete, treba nam vremena da se oporavimo i da vratimo te osjećaje sigurnosti koje nekako podrazumijevamo svo vrijeme inače kada nismo izloženi traumatskim događajima. Dakle, ono prvo što možemo napraviti kada nam se dogodi da neko se strovali na kauč pored nas pa mislimo da je potres, ili kada u školi krenu lupat stolice i stolovi pa mislimo da je potres, je da se sjetimo da to kako se osjećamo je normalno. Da to ne znači da je ugodno i da se volimo tako osjećati, ali da je normalno da se tako osjećamo i da zapravo naše tijelo, naša glava još uvijek preslaguje kockice koje su bile porušene nakon potresa.
To je ono prvo i najvažnije. Nakon toga, dobro je da pričamo o tome šta nam se događa i kako se osjećamo i tu je važno, pogotovo za mlade ljude, da je ok pričati s vršnjacima, ali da je nekad dobro malo pričati sa nekim odraslima isto tako. I da zapravo od odraslih i od vršnjaka možemo dobiti dvije različite vrste podrške, a što više podrške dobijemo u situacijama kada se ponovo uznemirimo zato što nas je nešto podsjetilo na potres, naravno to bolje. No? I ono što se možemo ponavljati je ovo je samo podsjetnik. No? Znači, naprosto mi imamo moć nad svojim mislima, nemamo moć nad potresom, nažalost. To je nešto što je potpuno van naše kontrole, ali ono što je u našoj kontroli su stvari koje mislimo i način na koji se ponašamo. I onda nekad zaista valja razgovarati sam sa sobom i reći sebi, ok, normalno je da se bojim, ovo je samo podsjetnik. Ovo je podsjetnik na nešto što je bilo. Evo, i to je nešto što također može dosta pomoći u ovim situacijama kad se baš iznova uznemirimo, što inače kao pojam u psihologiji se zove retraumatizacija, poznat je i znamo da nakon traumatskih događaja još neko vrijeme zapravo reagiramo i na neke podržaje koji podsjećaju na traumatski događaj. Evo. Ena, ako se smijem ubaciti, super si napravila ovaj kako si zapravo pomoći složiti si, nekad nas znaju ti osjećaj preplaviti skroz. Meni se pokazala super ona fora kad smo u tom jednom stanju koje nas onak stvarno preplavljuje, mislimo se da se nismo svoji, ona fora sa rukom pa kad dišemo, jel? Znači, kad krenemo lagano, krenemo po prstu, udah i onda tu izdah, pa onda opet udah, pa izdah. I stvarno, malo se, kad sebe dotaknemo, kad se počnemo koncentrirati na disanje, možemo možda onda i lakše doći do ovoga o čemu si ti govorila. Ne znam jesam sad dobro ili... Pa da, mislim, postoje tu različite tehnike. Ono što uvijek moramo paziti zapravo je da djeci i mladim ljudima govorimo da dajemo kako bih rekla, neke načine kako si pomoći koji su adekvatni situaciji. Znači, ako ti ideš u prvi srednje i frkati je i mislim za vrijeme nastave radiš to, nećeš baš dobro proći. To je super kad smo doma, dapače, zato što nas podsjeća. Dakle, nekad nije lako reći samo diši, nego ti treba, jesmo toliko uznemireni da reći samo diši nije dovoljno. Ali zato sam govorila o ovim mislima, jer je to nešto što se događa unutar nas, niko to ne vidi. Tako da postoje naravno različiti načini regulacije, od kognitivnog, znači tako da reguliramo svoje misli, fiziološkog, tako da reguliramo svoje tijelo, znači da mogu duboko disati, da primim, recimo dok sjedim, da se malo samo primim za bedra, to niko ne vidi jer sam iz klupa iznad mene, pa malo se samo potapkam, to znači evo ovdje sam, tu sam, sve je ok s mojim tijelom. No? Reguliramo se tako i da mijenjamo neka ponašanja, recimo odem napravim si topli čaj, kakao, idem pod topli tuš, prošećemo oko kuće, i tako da zapravo imenujem svoje emocije. Da kažem, ok, ovo što mi se sad događa, to je strah, on je potpuno normalan za zastrašujućim situacijama i kada se zastrašujuća situacija velikih razmjera dogodi, onda zapravo još neko vrijeme imamo one velike oči straha, zato što zapravo moj mozak još uvijek traži u svojoj okolini znakove da li sam sigurna ili se ipak moram i dalje zaštititi. Jel? Znači, na razne načine se reguliramo i naravno ovisi o situaciji u kojoj jesmo, ćemo vidjeti koje ćemo od tih tehnika koristiti. Jel? Nekad nam paše da to bude nevidljivo na van, a nekad kad smo doma onda možemo puno više i bolje, ili kad smo okruženi bližim prijateljima koji će raditi možda zajedno s nama, pa ćemo zajedno disati na prste i zezati se zapravo malo s tim. Evo, neću vam više vrijeme oduzimati. Puno hvala, slobodno. A sa nama je danas i Iva iz osnovne škole Dragalić, koja je jedna od autorica filma #Stop Cyberbullyingu. Pa pogledajmo isičak iz filma. Bog, godina je 2021. i mi smo online generacija. Sve je online, pa čak i škola. Cyberbullying se događa.
događa sa nama. Na društvenim mrežama, dopisivanju, u igricama. Iva, kako i zašto ste ti i tvoji kolege odlučili snimiti film o nasilju na društvenim mrežama? Kao prvo mi smo htjeli uzeti nekakvu temu koja se događa svakodnevno i svima se može desiti i htjeli smo pričati o tome zato što smo mislili da se o tome malo priča. To je tema koja je zapravo jako osjetljiva. Da li postoji nekakvo dijeljenje unutar društava i na male grupe? Pa društvo se stalno dijeli se na grupe, onda se te grupe mogu posvađati zajedno, djeca unutar tih grupa se mogu posvađati i onda nastane problem gdje se svi međusobno svađamo. I ta svađanje može biti uživo kada se gledamo licem u lice, a onda to kasnije prelazi i online. Kako ste snimali film? Jeste li jednim drugima stvarno pisali uvrede po tijelu? Film smo snimali u stop motion tehnici. Da, pisali smo jednim drugima uvrede po tijelu i to je bilo zapravo jako čudno. Jer tu uvredu kada pročitamo online, nekako puno je lakše to reći online nego kada vidimo lice te osobe koju ćemo uvrijediti u tom trenutku i znamo što ćemo joj reći i vidiš reakciju te osobe na tu uvredu. I kada smo snimali film i kada smo pisali uvrede, iako smo znali da ta osoba nije to što smo napisali, bio je jako čudan osjećaj. A jeste li inspiraciju za uvrede vadili iz svojih privatnih života ili ste čisto smišljali ih ovako? Pa uzimali smo uvrede koje se najčešće koriste, neki od nas su primili te uvrede, neke su uvrede smo samo pročitali negdje. Što želiš da film napravi? Koja je glavna poruka? Želimo da film pokaže koliko je cyberbullying stvarna stvar. To se dešava, djeca pate od tog i to ostavlja posljedice na djecu. Cyberbullying se može stvarno desiti svakome, a nekada i mi možemo nekog uvrijediti. Možda taj komentar koji smo mi napisali ne mora biti uvrijedljiv, ali osoba koja to pročita može ga naći uvrijedljivim i to onda nastaje problem. Jer mi ni ne znamo da smo nekoga uvrijedili onda. Je li cyberbullying najveći problem koji mladi danas imaju i zašto? Pa možda nije najveći problem, ali jedan od problema. I ako želimo da se taj problem riješi, trebamo razgovarati. Prvo sa svojim prijateljima, sa roditeljima, učiteljima, da se taj problem riješi. Da se djeci pokaže da ta uvreda ne mora biti istinita. I na kraju da mi kažemo toj osobi ja nisam takav i to me ne može više uvrijediti. Evo, ostali panelisti, imate li vi kakvih iskustava o ovoj temi? Vidite li to kao problem u svojoj okolini ili ne? Evo, Petar se javlja, izvoli. Dakle, bio sam i sam svjedok u svojoj školi u razredu. Doduše, to je već bilo prije godinu, dvije, sve se riješilo, ali uglavnom jedan učenik je konstantno bio zlostavljan i verbalno i fizički od strane dvojice, trojice pojedinaca i nisu imali nekog razloga, osim što je on bio malo, ne znam, manji i slabiji od njih i vidjeli su tu priliku da oni iskali svoj bijes na njemu. I to je bilo problema, on se zatvarao u sebe i nije to smio govoriti nikom.
boje se i razrednicu kontaktirati sve i uglavnom to je na kraju došlo do razrednice uz pomoć nas ostalih. Sva sreća da je sve na kraju riješeno mirnim putem, ali definitivno krajnje neodgovorno i neljudsko ponašanje od strane tih koji su ga zlostavljali bez ikakvog razloga, iako i ne može postojati ikakav razlog za takav tip zlostavljanja. A što misliš, da li većinom djeca koja su bulijana i cyberbulijana su nužno djeca koja su manja, slabija ili ima neki drugi kriterij? Ako ga jedan bulija ili ako ga dvojica, trojica bulijaju, vjerojatno je to zato što on slabiji i od njih znaju da im neće uzvratiti. Ali ako se već nađe veća ekipica od 5-6 bulija, ne mora biti znatno da je ovaj manji slabiji, jednostavno možda im se ne sviđa njegovo ponašanje i jednostavno žele ga se riješiti, žele ga ukloniti iz svoje okoline i svog društva i na taj način ga se pokušavaju riješiti. Hvala puno. Drita? Dakle, ja nisam baš sada svjedočila fizičkom zlostavljanju među vršnjacima. Osim tu i tamo nešto u osnovnoj kada bi se posvađali malo, ali to nije bilo toliko ozbiljno. Mislim, ozbiljno, ali uglavnom, čak i sada, dakle, prisiljena sam samo Evo, dok se Drita vrati, Lucija, imaš li ti nešto za reći? Pa ja bih htjela reći da je to zapravo jako veliki problem. Iako se neki ljudi pričaju o tome, a neki ne pričaju. I zapravo htjela bih reći da bi svi koji se susreću s tim trebali bi razgovarati, jer razgovorom mogu pomoći, zato što oni nisu te uvrede. A osim toga, htjela bih naglasiti da ljude treba osvijestiti o tome, zato što ljudi se često zezaju o tome i oni ne shvaćaju da zapravo tom uvredom može zapravo nekoga jako povrijediti. Hvala, Drita. Evo, ako sad nemaš nikakvih tehničkih poteškoća. Ispričavam se zbog toga. Dakle, ja čak i sada, u svakom razredu uvijek se nađe bar 2 ili 1, najčešće 2 osobe na koje se iz nekog razloga čitav razred okomi. Jednostavno ih ne vole iz nekog razloga. Uvijek nađu bilo koji razlog da ih maltretiraju. I onda ako ta osoba dođe i ne znam, ima prezentaciju i oni će svako malo kao nešto komentirati sebi u bradu ili na glas da svi čuju, da bi se ljudi smijali i svašta. I ja to gledam i onak mislim si koji je njihov problem. Dakle, nije im ništa nikad ta osoba skrivila i oni nju tu zlostavljaju pred svima, smiju se kada ona zastane u svom govoru i gleda onako nervozno, čeka da se situacija smiri, da može samo nastaviti i jednostavno završiti sa s time. Ali, dakle, vršnjaci, ljudi, djeca, svi su tako nemilosrdni. Osobno sam bila žrtva takvog tipa nasilja često, samo ne pod satom baš, koliko pod odmorima, zato što sam bila povučena i nešto čudna naspram ostalima. Jesi ikad iskusila cyberbullying? Cyberbullying? Je li neko drugi iskusio cyberbullying ovdje? Baš pravi cyberbullying. Znači, bili ste oni koji su imali sreće u stvari. Sena, da li se tebi isto obraćaju djeca oko problema cyberbullyinga, isključivanja, vrijeđanja? I što može napraviti osoba koja je žrtva cyberbullyinga? Što je stav struke, odnosno kako pomoći? Kako prekinuti taj lanac nasilja?
Pa je, pričam dosta i sa djecom i sa mladim ljudima o cyberbullyingu koja je vrlo, vrlo realna i ne tako rijetka pojava. Nama odraslima je dugo trebalo da shvatimo da je to ozbiljna stvar, jer su odrasli skloni ono što se događa na društvenim mrežama među djecom zanemariti. Pa ono kao igraju igrice, gledaju YouTube i zapravo ne biti svjesni toga da je to, htjeli mi to ne htjeli, sviđalo nam se ili ne, jako važan dio života svih nas postalo. Ono što je pogotovo problematično sa cyberbullyingom je to što si njemu izložen ili izložena 24 sata dnevno. Dakle, kada se vršnjačko nasilje događa u školi, onda mogu otići škole kući i barem kod kuće imam neki mir, sigurnost i nadajmo se, većina djece, dok cyberbullying zapravo ne prestaje nikad dođemo kući. Jer su ti svi aparati cijelo vrijeme s nama i na društvenim mrežama smo. I ovo što ste spominjali, isto tako je činjenica da naravno ljudi kao i odrasli, tako i djeca puno više se toga dopuste online, zato što nemamo ovu povratnu informaciju i socijalnog kontakta o tome kako reagira ta neka osoba koja smo to uputili. Dakle, ovaj kapacitet koji imamo za empatiju naprosto nije upotrebljen, jer taj čovjek nije preko puta nas. Ono što mi se čini jako važno reći je da prvo da postoji razlika između nečeg što se zove uobičajeni konflikt i nešto što se zove nasilje. Cyberbullying i bilo koji drugi oblik vršnjačkog nasilja je nasilje. Zašto to spominjem? Zato što to nije problem koji mogu rješavati sama djeca. Ono što je zadatak djece i mladih i ono što vas onda ohrabrujem i super mi je vidjeti ovaj film koji ste napravili, svaka čast, je zapravo govoriti o tome da se događa i vući za rukavu odrasle dok neko ne čuje, ne stat kod prvog. I ovi promatrači koje ste svi spominjali su zapravo tu jako važni. Ako imamo situaciju u kojoj dvoje djece zlostavlja jedno dijete, a svih 20 šuti i gleda, to zlostavljeno dijete se osjeća sasvim drugačije od situacije koje imamo dvojice koje zlostavljaju jedno i ovih 20 kaže prestani. I taj prestani nam je jako potreban jer onda najčešće se zlostavljanje samo po sebi prekine, a ako se i ne prekine, ovo dijete koje ga doživljava osjeća se sigurnije, zaštićenije. Tako da uvijek kada govorimo bilo o vršnjačkom nasilju, događalo se ono uživo ili u cyber prostoru, zapravo ono što je poruka djeci i mladima, vičite da se događa, govorite, nemojte stati na prvom odraslom koji je odšutio i nije reagirao, a znamo da se to događa. I zapravo reagirajte vi. Ne moramo se svi voljeti. Mislim, neka sudbina nas je stavila, neki grah nam je pao da sjedimo u razredu s 20 ljudi. I ne moramo svi voljeti jedni druge i ne moramo se svi biti prijatelji. Ali to ne znači da je nasilje dopušteno. Dakle, to ne znači da ćemo se jedni prema drugima ponašati s nepoštovanjem, vrijeđanjem i tako dalje. Evo, tako da uvijek kad govorimo o nasilju, zapravo najviše apeliramo na ove koji sjede sa strane, gledaju i šute, jer zapravo kako bih rekla, to je najzdraviji dio cijele priče. Mi znamo da kad netko je prema nekom drugom se ponaša na neadekvatan način, najčešće on ima neki problem. Zato što znamo da ako se osjećam dobro, onda se i ponašam dobro. Ne ponašam se dobro onda kad se ne osjećam dobro. Samo što osoba koju zlostavlja to dijete, ta mlada osoba, ne može voditi brigu o tome. Jer moramo čuvati sami sebe. Evo, tako da kad smo kod ove teme, zaista, i zato sam tak sretna da vidim da postoji ovdje film, jer cyberbullying je zapravo nešto o čemu pričaju još uvijek puno više odrasli nego djeca i mladi. Najčešće zato što se boje da će biti još gore. I tu je onda važno da zapravo što više zapravo krenete vikati i govoriti da se događa, ukazivati i prekidati sami ono što možete. To veću šansu imamo da riješimo svi zajedno problem koji moramo rješavati zajedno, ne mogu ga rješavati samo djeca. Hvala. Ana, što ti misliš? Ne znam je li Driti ostala ruka, pa ne znam je li to komentar na scenu ili je samo ostalo? Komentar na scenu. Je li ok da ja pričekam malo onda? Izvoli Drita, izvoli. Kratki komentar pa ćemo onda. Htjela sam reći da se u potpunosti slažem sa Seninim komentarom da preko online, dakle cyberbullyinga, ne postoji taj neki kapacitet za empatiju. Zato što jednostavno, dakle, mi vidimo i to je kao gledanje
i njene emocije koje izražava kroz svoje oči i izraz lica i općenito body language, govor tijela i jednostavno kao skoro pa da ne shvaćamo to kao osobu, nego tekst. Hvala ti, Drita. Evo, Ana, izvoli. Ma stvarno, evo sad je možda meni malo i teško nakon svega ovoga, sve je rečeno, u smislu mogu možda samo nekakve stvari podebljati, poboldat, da možda nekako bolje uđe svima nama u uho. Uvijek mi je, kao mi smo predstavljeni ovdje kao nekakvi odrasli i meni je stvarno bitno sa te strane kao odraslog, jel, da stvarno uvjerimo klince svih vas na koliko god godina imali, da ne gubite povjerenje, da možete ispričati, da se stvari mogu zajedno riješiti na nekakvu opću i dobru korist svih nas, jer, kako da vam kažem, ponekad odrasli jednostavno nisu svjesni koliko bi mogli biti sretni kad im dijete uopće dođe sa nekakvim svojim problemom i to im kaže. Da, odrasli se prestraše jer možda isto nekad ne znaju riješiti taj problem, ali nema goreg nego kad, znaš, vršnjak vršnjaku pokušavao sa ovakvim teškim stvarima, daj mi tu odgovornost, daj mi tu veliku pomoć da mi kao probamo nešto sami. Da, trebaju i odrasli trebaju jako dobro slušati što se sve događa, što im se poručuje, kako je Sena rekla, što im klinci viču, a nadam se da će sve više i više učenika i učenica obraćati pažnju, pogotovo evo na primjer sa ovako snažnim filmovima koje mi imamo na svom festivalu, da se jednostavno stvarno čujemo i da iz tog što smo se čuli aktivno počnemo i rješavati nekakve stvari. Ne bi trebali biti brzo potrebni, ne bi trebali biti ishitreni, postoje različite uvijek mogućnosti i zato naglašavam da je svako od nas drugačiji, pa nam neće svima ni ista stvar odgovarati, ali svakako da krenu u tom prostoru prema naprijed. Ono što nekako znamo, i ne mogu biti 100% sigurna, ali jednostavno, evo, bilo bi super kad bi baš mogli nasilje kao takvo izbrisati s gumicom, da ga iskorijenimo, da nestane u bilo kojem obliku ili bilo koje od tih traumatskih situacija koje nam se događaju. No, međutim, jako je bitno, evo, kao mali sukus prepoznati, identificirati, vidjeti gdje smo, šta smo, što osjećamo, da znamo da je to sve ok, jer se nalazimo u tim situacijama. No, međutim, isto tako i nije ok da se takve stvari događaju, bez obzira bili veliki, mali, ovakvi ili onakvi. Svakog neke stvari pogađaju na taj određen način i ono što možemo je zapravo vidjeti, iskustveno ući u te situacije, različitim opet metodama i tehnikama gdje odrasli stvarno mogu pomoći. Imamo puno načina i stvarno ih trebamo iskoristiti da bi naučili, da bi se osnažili, da bi osvijestili što sve možemo, da izađemo iz one bilo koje od uloga u kojoj bili, ili žrtva ili promatrač ili baš taj nasilnik. I da zapravo možemo onda vidjeti kako je to zajedno. Super mi je ova rečenica bila. Evo naš razred od, 25 učenika i svako ovakav i onakav. Pa stvarno ti ne može svako niti pasati ili ne, ali evo to je nekako naš razred. Pa onda taj razred je dio jedne cijele škole. Pa onda ta cijela škola isto ima nekakvu svoju priču koju priča. Sukladno opet mjestu, poziciji, gdje se nalazi i kako diše, jel? Bilo bi super da se u bilo kojem trenutku vi možete osloniti na odrasle i zapravo na taj način i tražiti, zahtijevati to odgovorno ponašanje koje nam svima u hrpi slučajeva treba. I evo, ne znam šta da vam još kažem. Sa tim povjerenjem međusobnim možemo graditi nekakve odnose koji su uvažavajući, koji otvaraju nekakve nove mogućnosti i ne znam. Evo, slušamo vas svi. Hvala puno, Ana. Hvala vam svima mladim panelistima i svim panelistima općenito. Evo, sad smo na kraju, pa ukoliko neko od mladih panelista želi dodati neku jako kratku poruku za kraj, slobodno. Niko ne želi dodati poruke, ali evo Drita se javila. Ja ću samo reći da nemamo... nismo imali pitanja na Facebooku, tako da evo imamo još svako po 30 sekundi od mladih panelista ako želi jednu ključnu poruku na kraju nam reći.
Evo, Drita, izvoli. Hvala, ok, 30 sekundi. Nadam se da smo vam s ovime dali uvid u to kako se osjećamo, zato što znam da izgleda kao da samo čubimo za laptopom i ono sve jedno nam je ili nam je čak bolje na online-u. I da nam je na mobitelima i na internetu super, ali uvijek postoje te neki skrivena zla u svemu tome. I nadam se da nas s ovime malo bolje razumijete. Hvala. A neko drugi? Lucija, Petar, Iva? Ja bih se htjela zahvaliti Festivalu prava djece koji nam je omogućio da mi preko ovim putem zapravo iskažemo svoje mišljenje, da kažemo što nas muči. Da. Hvala, Petar. Ja bih se htio zahvaliti svima koji su nas pratili i koji su nas slušali. I kao što je Drita rekla, da izgleda kao da tu čubimo za laptopima, pričamo nešto i onda nastavljamo dalje. Potpuno suprotno od svega što smo rekli, zaista nije tako i to su zaista problemi koje sve nas mlade muče. Evo, osobito ovdje moji prijatelji iz mog područja pogođeni potresom, znaju koliko je to sve stresno. Pa evo, da znaju da nisu sami u svojim problemima. Hvala. I Iva na kraju. Ja bih se htjela zahvaliti festivalu i nama je drago da je naš film uspio i da su ljudi vidjeli poruku koju smo mi htjeli pokazati, a to je da pazimo što komentiramo i da razmišljamo o tim osobama kojima smo komentirali objavu video nebitno i da zaustavimo taj cyberbullying. Evo, ja bih se zahvalio na kraju svim panelistima, mladim i stručnjacima. Čuo se naš glas svakako i nadamo se da ste nas slušali i da ćete nas poslušati. Uključite se u Festival prava djece i pogledajte filmove naših vršnjaka. Teme o kojima mi i one govore su važne. Hvala. Evo, Katarina, riječ prepuštam tebi. Hvala Aleks na moderiranju, hvala svim panelistima. Dođite na festivalpravadjece.com. Osim ovih filmova čije ističke smo sada prikazali, ima i filmova na druge teme, imamo nastavne pripreme, možete vi učitelji, stručni suradnici, možete organizirati i radionice na teme i cyberbullinga i druge. I cijeli listopad i studeni ćemo i dalje pratiti što rade naša djeca i mladi. Javljajte nam se i na Facebook, šaljite nam komentare na filmove, na sve što smo vam pripremili i ovime proglašavam 13. Festival prava djece otvorenim. Hvala svima koji su nas pratili na Facebooku i uživajte u festivalu.